चठम जेती किस तरफ है भाई? सीधा ना? ओके, थैंक यू। ही लाइन लोम खता ग्रीन लाइन वे फदे दे देखते हैं। एकदम 1 person 1 scooty 60 देता है। 80 rupees। कब आएगी ये बोट? इधर से आएगा ना सर? हाँ, इधर से। अभी हाई टाइड है ना, हाई टाइड। अच्छा, ऊपर जाएगा। कितना बजे आओगे वापस? देखते हैं, वहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ट्रेकिंग करके फिर नेक्स्ट वाला कब आएगा? 15 मिनट? नेक्स्ट वाले और आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद इसी में आएगा ना? हाँ, इसी में। A few minutes later. So solong so cafe ra ding long chunta ni kazuk khal kai ding ni hi mi hai thong ni kazuk be ve pe ding ni car le bike le scooty dang dang hi so va pang ting thak kai ding ni thak kai tol ding niไปไว้ขัดทอนานี่เลยนะอันนี้อันเปียทอตูเลยอีพาร์กิ้งเฮียไซต์ทิ้งหินจงจุกสีดูนี่ทุกคนว่าคำว่าปังติงปังกันสุ่มนกตาฮีก็จุกขันดอกนกดิ่งตาจนMount Harriet ลำลิมจุกไปกตากาแฟตุ้มนักตัก Mount Harriet ติงปังเฟียไปดิ่งตาसर Mount Harriet किस तरफ है? इस साइड होगा? थैंक यू। तूता हाई खन अनमित श्रीलंकन खन हिटिंग फेंग कता लंपे तुमान लिंदन पे कता साइन बोर्ड खम चुम थोता वैसुना कांग फे तुमना तक माउंट हैरियट ही अंडमान निकोबार आइलैंड सुंगा दिंगिन अन सांग तक अपथुम ना न्या बलांगन सांग तक पथुम ना जुलाई मुने चुनगान फे दिंगिन hilahin bikin alo uma jukan vat kate hilahin bikin naldeu pa talo uma sunga dan ka jukin dona so wa hlangwal hai so parking la hi lahin chun inum level lut thein tia juk lut kate gate khong theina Lain thukin zuk analyte Catholic niom takan ne Ave Maria han pronounce an krin no hla jo khrit
Ave Maria thì khani om tak ne ka valut chak ve le hi ka get ka hong thei na khapo khoin hun phot ro se गेट नहीं खुलता है अच्छा अच्छा वलुत चोंग दलाल को माउंट हैरियट हिलाई एंट्रेंस जो होता है जो खलकाई फट कता आफिया थे चन स्कूटी है होप टाउन तिदाम चुनल तो पन्नो हिंजो फार क्राई 5 akan chu anel lakai kan chu ring da hop town tiu mani kha halai kan game ara ni te mo oh hilai pun hi interesting mani kaslung thu da hi al hlading ka sona cheng som ni not sen pa kha thar pa khan hi back side ting khan alim umata khalaya thlak kha hilai pun ni kamini bucket list a hilai hi achung na so taat visurin ka juk thong theina tak ngein praise to god ka nami petu let me show you something very cool cheng som hi not hi picture hi juken la among tinga hi among lima umang hi so baso katmating iba hini North Bay Island so baso lighthouse aram chun hi zinga ko fe dinga na hilai son apo kan rosen noka registration thon vel niam tak ni main gate tang te hi cha जा सकता है का स्कूटी लाइन जुक सिंग कता इंगा मेट्रो जुक एन वेल कते एंट्री फी कितना है 20 भाव आएगा ओह इसमें लिखना आई कार्ड बंद लगाओ चढ़ा इंजन नीचे के सारा खुले नीचे अच्छा 100 में पहुंच गया ये राजू कहीं जाता है क्या हाँ अरे वो मेरा जॉब नीचे तक छोड़ देना चाहता इंजन है ना कहाँ जाता है आज कोई नहीं है आपका फर्स्ट आप ही है आप ये काय एंट्री कर दीजिए आज 1 तारीख ना दिना हाँ 1 तारीख 12 महीना वही सुना मैं सब तक करने चुके हाँ अच्छा ट्रेकिंग का जगह भी है ना यहाँ पे ट्रेकिंग कितना दूर होगा लास्ट पॉइंट तक 2.5 70 आपका 50 उसका 20 अच्छा उसका भी अच्छा असम से है सर असम से हो गया ना जाके chỉ không heo hiểu thế min vang bốc khát châu kana cái lek te dam phupalin la na ki
Lassi nung khai ka chu mai sina chu mu cha ka nong na chu pangan za he ho lan ta Harriet palwa. Stopping for a quick something lahi kazukres vatne. And this is my scooter. Sung jing hin lang thei mo sung dang he lo jing za ka ne amak ba ka tropical climate lai ting chun lahin gate pa khatalum no ka let's see, private vehicles are not permitted beyond this limit. Okay, chun parking lahin lo siring ning neng lo ma lahin. Hi there. Hi, friendly cat. Baconino. Are you trying to tell me something? Baconino. Mengte in tram chara pink tram mani bacon le kanino zuk en kate. Kalau choi no ni tak ni te. Ni dang ka choi ja wai sung kalau choi no. Why are you so friendly? Fact ding kanino. I don't have anything. Hello, Mr. Cat from Andaman and Nicobar Islands. I don't. Tuhan he get solai so kazuk nga e private vehicles are not allowed beyond this limit until lekhan e ke in cafe ding ni he bike scooty ka lo pa ka la hin chun ka trekking lum met lein ka phei khok thleng kata trekking shoes bun kata thleng kata chun ka fe nok ding ni tuhin dar som pakhat an chara hi get light tak koma tuhin hi bak hi zo motor khalu gan phaltana chu tuhin e ke in kazuk fe tran paying ni hangjong khan. And this is the gate. Mating chu hi rot chulum vonga khulayan signboard ji ka khan khulayan signboard ji ka khan rule da manum thlakan tia rule da man rot da thi dam aliman sia rule hi chu ka tree pol veang deuna uno om tak ne ki like in get an langta storage ni om tak ne lai an abandoned storage. Hiva entering here government rest house ni om tak ne rest house amon te lai ni ama hi ni om tak ne not bay viewpoint. Trekking point here hitting here amon te hiva he Hilaya tribal high aninumdan Nicobari hut. Welcome to Kalapathar. Leeds prawns on the shit man. Welcome to Hilaya trekking thona. Zu fereng reng kata chana mani reng zan katen kila. Emerald viewpoint lah hilazuk famous angkat ya. Oh, hingai kong here, rip nating tented accommodation Mount Harriet. Lah kong here rip tayo ni hotel tent. भैया ट्रैकिंग ये वाला जो है कितना टाइम लगेगा? वो
5 किलोमीटर सर। तो कितना घंटा होगा? जल्दी जाएगा तो एक 30 मिनट्स। हाँ जाने में 30 मिनट्स, आने में 30। ठीक है, और जल्दी स्पीड रहेगा तो सस्ता भी नहीं रहेगा। ठीक है। चुनी चुनचु मिनट सोम थुम फेटिंग होंटिंग मिनट सोम थुम त्या जुक फे पदन ते leech nu mana chu. I hope this is not the season of leech. I have to be very careful. Kamuza hai khom hi juk check nal kati. This is the path. Going building amani. Yeah. Okay, that's an abandoned, very old one. Tu taka ka tree tak chu rule pui dam lo man ti. Okay, there are two roads here. Hotima ka fading. Let's go this side. Gun point. Kake kem deura na gun point antina eating panghin zuk fe phot kate. This is going to be a very good exercise. Lamlin lun tung hala he. Let's see what's up there. Gun point. Tu tak hin Mount Harriet, tu hin Manipur Mount Andaman tita. Ming kleng hi panchinga tuta government he ana jukai Mount Harriet kalati jing ngane Mount Harriet to hin trekking sei bek lo thona hunu ma julai chun kajuk fe batane. What is this one? Thinga mani he in kuingu kin lo ma. Okay, Rita. Gunpoint and Tina Sancho. Hilai he. Ama tin lai khan he. World War II hun lai vel. Movies, World War movies and lakai chun ringin ta. Kay video game kan hel ron lai hin hingang hai tam. Achunga hin hilai hin anin thuta anti-aircraft dam. Chun I tun chu thingkung a bit wong da ma khan chu hilai hi I thingkung hain phur wong karinga vungna dam hong hai kha an no le I long hai khom ni no ni mo hilai thokin anvir thei silai lin deu hai chi khan sia hilai hin an hem thei hai kha an lo kap lak ani hangkai sin reng kati leech manti ka tree panganza. Oh hilai hin cho hi hinu mata vung hai kha hin an hem thei wong sa an chi kha silai ni cho gun point khapau khania chun chu khulai gun point non ting kha king thona ting reng kha da zu fe nok kate dar som pat min som panga gun point kha hitting hin ya hin trekking na hun tak chu hitting hi ka su fe nok pe ding ne in thung na ding hi res na ding no si ma la hin na chu an nong vong no one will rest there. Tu khan amilo dok chan char china chin phat in vot kyan thokin gazuk lak thlaka gazuk en me lo hala. There's another set here. Hing hai emini ke nik kumwa
ran ingran mi chuni cho gati tri chu no takna. Look at this and this. Anh tâm thu rồi thì rất lên này chú kiral di manta a top chân anh ngay thâu từ đi mò và tân tâm từ loa cái không kir tu khăn thì một hai cái giúp check vòng áp bật nhị về lên lỗ mà tuôn số cái giúp sụp hai vòng rồi nó phải hộp lại không bắt khát lỗ mà xuống á cái pay từ tu khăn cái giúp check vòng này cái đẹp hay không đấy anh em in thiếu thêm mà này tu khăn phê sung lại đam lâu mà tu hành bật nhị cái giúp đi hồ na cái check vào này có một giải không ở nơi kita so lại trekking huna cái hill kha hila hin ching deu na lon gì cả 360 degree revolving anti-grav gun breathe hi anvir thei ka tikha hilain thoin anin thuta anti-aircraft bomb lagane hi lai chungan thukin ching deun hung lang ka te chungan thukin hi tingan thukin vungna hung hai dam hi hlang chung lai ni le hin unin sam ha thukin lo kap lagane vungna hung hai ka 360 degree ni vir thei third highest point in Andaman and Nicobar Islands. Tum ngọc thang cái tu hin dục phê sụp nóc phật cái Mount Harriet bao chú khắp bao kha Mount Harriet chú tu han khắp bao kha đi taro se dục phê sụp cái